tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar karabaho, wenno patagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay denggen, da ito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! First honor! Dito'y drama tayo, Shotwen Pipita. Nagpintasin, kan nagatiddugan alugan. Kasta italang makakita kiti kasta. Nga sino kadatakin ko kwa? Ni bodo iti kasarsarita da yan natayag ka nalok mag-alalaki. Ada kadwa na anapintas a babae. Kasla dadamdamagan da kini bodoy. Ta, adamat tudo na kan iwagwagis na. Ay, limugan kan pimano damtay. Dita, nakita na ko ni bodoy. Katagdardarasin ko may ditoy. Kamuto! Oh! Apay ngagdardaras ka? Asino na gayay? Agas sa awadan samat kan aglanglangada abak nang. Talaga abak nang da. Kat, no nagpintas tilugan da. Diyak mo, no agasawa da. Taangkil mat tinangag ko nga awag da a babae. Iti da alakay nga aglanglanga adun bak nang. Ay, kunaklay tayo no dahil tinangitaray kinibadadang mo. So napatog tidigo. Binaginakmat abigbigat ah. Si kamot kamuto. Ulit-ulitam nga ibagbaga day ta kanya. Numanon ababa iti nang isukwatak kinibadadak. Kasta ka man nagsutil ka, ulit-ulitam timang sutil kanya. Hindi ka man. Uray man no ado tinubyam. No agpapadam at taga-adayo kundi mo pa'y nakikita o. Dayta ti uso itaan kamuto. Long distance relationship. Makadayo talauna yun. Maguri ka. Asino na kaya? Agulitag da nga ron. Diyan ka mo. Amumot na di ababae ni Pipita. Sapsapulan na. Ang mga no iasawa na kini angkil na. Nya kamatan bodoy ka. Binalis nak mo dadagaws. Alah, may kakitin. Agtrabaho tan, tap na makaaduta. Ay, apo, nagpigsalakit din dito busina. Uray lang gumlo ang gat nakitutakay. Na, iti batog matiruangan ka nagsartingan da. Pepita! Umay kami man! Ha? Pepita! Ni, Pagbak ng kagaya man, Pepita! amunak jay basit nagpintas pinsik kita na si ito. ababae apagat barukong laang tinatayag kang dakil ti bagina alakay. Katulong ako naman ni Pepita agayim mo. Aslabak ng samot na nagpintas ti balay na. Ala, Glorina, si kakatingang paiso! Kunak na saan na kun amalasin, Pepita? Nabayag mo't ngaminin da iti. Numano atawanan tinapalabas. Damong payla ti agabro didi. Balasang pa yan ti anak ko. 16 nan. Ala, adiwan, nabayag na ang paiso na niya pala mo na. Para kayo gaya man nagkatulong ijay abroad. Ay, gayam, Pepita. Ni Uncle. Asawa. Ang hilo ti pudno anagan na. Ay, maragsakan na ka makaamam mo kada kayo sa. Ay, dumanon kayo Ala, Sige man garot, Pepita. Sinapsapol da ka tanapatag ti gagarami. Uncle, iparking mo anasaya at tilugan mo. Ta sumuranukan ton iti unag. Sige, paginliliw kayo pala nga gayam. Na iparking ko man na yung bagtilugan. Narigatan no magasgasan. Nasurok at 2 milyon ti bayad na iti alugan. Kalpasanday di pa nagkita ta ijay irak, Pipita. Saan ako na nagsubli iti abroad? Ta, saan nakmat nga ininggaan ni Uncle? Aging ga iti saan nak anapagwan? Hindi nagwanan. Sa anak mo tan anag pamayan. Insangpet ko na ay balay. Si kamat Uncle. Ibagampay laday ta kini Pipita. Kababain pa'y kan kuana. si kamot, Glow. Okay laan. Ay, ano nga iti kagarayo? Uwan mo kami.
Saan mo aminan nga ipalikaw-likaw pay? Kastoy ngamin pipita. Nakita mi tinagan mo ijay marapait agency. Kaya't da ka nga alaan akatulong. Uray, italan tayo mutlang iti umno a proseso. Agpipinirma tayo ko ijay marapait agency. Ay, kat. Nasaya at unay no, at damot pa nagtalakyo kanyak, sir. Niya kamot aya angkel. Nagdakol dagiti sakam nga gibadag iti silinyador. Ay na, amumat ka niya ko. Mga magagaran uray nga gururay ni Sasa. Saan nang sapi analpas ti module na? Isupay kit di dayto yan. Hello? Mabayagpay ka din ni Daddy, Mami. Saan pa analpas ti module ko? Adda kamin iti dalan mi Sasa. No anya ti kaba alam asong batan, iso ti ituloy mon. Da kamin ton kini Daddy mo ti makaamo amang ilepas. Nagririgat mat ngamin. Dakayanton kan Daddy ti mga ramin. Sige iha, awan ti problema iti dayta. Mapadasam tumat nga tantag first honor. Nagrigat mo tan nagito ang module. Kasla makulkul ti ulo. Makudkud ko ti buok ko, adimat nagatal. Salbagkit din na ang module. Uray ang sardeng kumapalang agadal ng iti estudyante. Sa ituloy lang ton ti agadal, inton may palubuson ti face to face. Di pa'y laaggubat ti lubong. Ay, saan kakaiso na anarang ay nagiti negosyo uglaw. May mas palang ti mga niti napuikan sidahan. Alangan asaan kang agsida iti naimas. Ano nga rod ti kwartam? Kaiso ba ti mga? Ay, oo, kaya, madlaw ka. Saan pa yari mo ni Sasa iti kwarto na? Ang mga madamamanan ti panagay ayam na iti games iti cellphone na. Wano agbuy-buy iti YouTube. Wano ag-tik-tiktok ne. Daddy, Mami, nalpas ka din ti module ko? Madama pa'y laang aramiden mi. Kadigdigos mo samat. Papanam? Sikamat. Apay nung nagdigusan ti tao, adan papanan na. Talaga nga da papanak, Daddy. Ikanak man iti kwarta. Mapan kami mga iti fast food kadag iti gagayim ko. At dapay kursunata kagatangan na batugan sapatos. Lele. Mabalin nyo ka din ti Romuar? Munmut. Underage ka pala ay. Saan na madlaw? Tatayagak. Naimbag ata da kayo ti malaak, Daddy. Saan ani Mami? Ay! Nagrigat lakat nga minin tinaparso apanda. Lakay, makaamu ka amang ituloyan iti daytoy. Takadwag ni Sasa. Masapol nga ag-first honor ni Sasa. Apay adinak sumbatan Sasa. Sa dino ti kayat mo? Saanan? Awanan ganas ko. Apay ngagtanta na butob kan. Kasla masilwan pa iti subsog mo. Kasano? Kinuyugdak pa lang amin, Mami. Mawayas ko mata. Sa damat nagiti barkadak. Ay! Jak kayat atuladam dagiti barkada mabaybay anlatan dagiti naganak da. Maiparit pa ila kumarumwar ka. Kanaim pagarugtupay di security guard abalasang akunta nagtayagak ngamin. Tila kasurun ko, kinidayan nakit din. Nandadik na parusukan. May samat na ito ayamak. Ramin anong nanabak ka. Kakaiso na nga daak dito bakay. Pag-relaxak ti panunot ko ti punak. Tanagsakitan ti ulok nga agsumpat ti module ni Sasa. Alam nagrigat ka. Imawag langit nga roda ni Glaw. Ayawanan. Kasalwak pa yung makayayam. Hello? Nga niya lakay, kamustan? Nalpasan ti module ni Sasa? Laglagi po ma. Masapol nga first honor ti balasang ta. May tamot isang kaulit mo, Glaw. Saan pa eh? Nasakitan ti ulok nagpampanunaw. Nagrigat lakat nga minin nagita ang module. Umay na kami man pala ang alaan dito'y mall. Nagadumot ang pinagatang ni Sasa. Ang padpada ka laki balasang mo. Barayo boy iti kwarta.
Kaslasaan ka nag-OFW iti. Nene, anya ti pakainaigan na dayta ita? Kay suna nga anak ta. Di ka bayan na tan. Panawinuyan mo kami. Nagado a taxi dita. Nagado alugan mo. Agtaksi kami pailaan. Numasadot ka arumwar. Ibaon mo ti driver mo. Gala, bayam tayo bagak na kuwana. Mas laawan mo ti tarwar. May samot na jaya kasla ka na yun ang makudkudkudan tinapan na. Kamutaw, agmay-may sa kamot din may dito'y balay. Andaman nga tan napanan ni Budoyan niya. Aw, yak manamuking kwa na. Kalpasan na nagapu kami di garden. Saan kami imit na nagkita pa eh? Saan pa ngay may dito eh ah? San may? Kuna na buludon na ka na di motor mo. Adi, may kumalakta ah. San kumot nga ipaway mo saran na? Taman manumot nga usarag. Ah, kung gayang, malagit ko man. At damat nakita kita alugan. Ni Budoy tinakasarita da. Amo na kakanumot jay kadwa tilakay. Angkel na ka na. San na nga angkel kamutaw? Naganti asawa ni Gloday Jay. Ah? Angkil. Angkil ang hilaw. Ay, nagadayo mo daytan. Nagpintas ta ang hilo. Angkil? Ay kasi talaga ni Budoy. Sa bali nga tan tinagdinggan na. Ay kawang nga taa. Namamok ije abroad ni Glow. May dakin na sarita. Taalaan dak kanaw akatulong da. Ay, umanaw ka man nga rodin na diti bugyasan. Ay, apa? Nagkasatan da ya babae. Padam nga OFW, iti nga, nay, agbalinan nga amam. Una? Gasat lati gasat ako nada kamutaw. Baknang kanu nga min ni Angelo nga asawa na. Sa may sa ti anak da. Talaga si Kabudoy. No anya la ditan ti pagnengdenggam. Angkel na kung kunamkit din. Nagan gayam da jay alakay ti angkel. Madinsa da ito yan mo to. Ha? Kimapsut samot tan ti frequency. Anya man ang datang ibagbagam loko. Wow, sana all mo to. Naggasatan da jay aglo apada edi ni Pipita nga OFW. Nakaasawa iti baknang. Kat agbalin pa yan nga amo ni Pipita. Uwan nga raw. Pumanaw manan ni Pipita. Mapan man nagkatulungan. Awan man nga raw din ah. Awanti. Ay, adalat na di garden na pagtrabahuan ta. Adda nga gagatapay kit di ang nagtrabaho. Ah, wan gayam ka mo to. Adda baro apasmok ko. Napinpintas manan ngam ni Iway. Sang-sangput na kano naggapo di Manila. Ah, sos. Ang mga damot COVID na. Ay awan. Nagnegatibo mo't iti swab test na. Sa nag-quarantine mo't. Awan, day tabutang-butang nga ibagbagam ka mo to. Kanon to, paya makaasawa ka. Makado ka man ako na kon. Nagtrabaho ka kit din. Nung tapno sigurado, inton mapanta pa siya rin. Agusar ta iti pismas. Ah? Mangitugot ta pa'y kit din ay iti pisyel. Ay, susapo. Anya lang tila nga tayo magsasalita. Ay, anya ti awag ni Pipita iti daytan. New normal sa amin. When Glow, imawagan ti Marapait Agency di Kalman. Kasi ti nagtutulagan tayo. Agkikita tayong tulaan nga na di Marapait Agency Office. Agyaman naklaunay Pipita. Awan gayam. Anday pakpakaasi. Saan la kuman ang mairaman iti kontrata da ito eh. Anya day taglaw? Nakababain. Ada kapkapsot ti ulo ti balasang mi. Sa nabalog ngamin. Tulungam laan nga agmudyon. Anya? Ay ito yan. Imbes arag iti ubeng ti agmo dyan. Saan talag iti nagana? Ano ka din, Pipita? Pasaray ngamin nga tulungak nila kay ko kadagiti negosyo na. Ay, una. Sige. Awan ti problema iti day taglaw. Agrub-rubot kayo mat kini daddy, mami. Papanan nyo, nagsapa kayon?
Mapan misukunan ti agbalin akatulong tayo. Uray, tanalpas mo ti module mo. Na-isubmit mi pa yan. Ngam amang ano yung madamdaman lang, adan tumanin sumangputa mo, Joel. Ha, makauma! Ano sama? Barin, andang tumutlangan face-to-face class. Ay, may kawak, Daddy. Idi awan pa iti COVID. Kanayon, muna inaldaw nga, daitid yung allowance ko. Ay na, uli lakit din na ito a prinsesa mi. Lukwar tala, sana problema. Mangibati kayo nga iti kwarta ka. Nag-chat na iti gagayim ko iti group chat me. Ilibrik ka no ida. Ay na! Daytoy manan, tikong ko na. Malabay amon. Sana day tati pakataktakan ta. Sige, ito no niya ti kayat na. Awan problema iti sweldom kanti benefisyom, Pepita. Agam, masaklat ta na ito'y kasambahay law. Saan mat a problema ti trabaho mi ijay balay, Pipita? Mano kami matla ka serbiam. Kan saan mat analawa unay ti balay? Sa anak akas ka nagiti karuba mi, Pipita. Agpipin na dakkel na ti balay. Anong ti dakkel a balay? Saan mo matla may tugot iji kampusan to? Ay, makapasiddo karmat day tangay bagbagam. Nakaadutan. Di pa nagtimag ni Pipita. Awan anyaman naglaw. Madam. Nakakatawa ka man. Bloko namlatan. Kan saan ka asab sa bali? Una, ket agyaman ako na iglaw. Sige, agpipinirma tayo nga rudan iti kontrata. Ay, napuyatan kan sakit day. Napan mo lang ata pinasyar tayo pasmok ma. Tila babawi ka mo to. Ha? Yak lang manapnapan. Ad-adamot ati kaanakan na. Agriduan tina si kaso na. Anya? Sa idi masaan mo nakakasarita. Tulungak ka na umang sumbat iti mujol ti kaanakan na. Ay, nakasarakan. No anya ngamin ati pang singsingaam. Ketultulungan na nga ron ti kaanakan na agsungbat iti mujol. Kadwaan na inton rabi ika mo to. No? Duata, nukwati mang tulong kinkwa na amang sungbat iti mujol ti kaanakan na. Ay, sandak nga namaraban ngagparikaw. Unyo nga chamok dito. Amang gayam, nakadanon siguro ni Pipita iti opisina ti Marapait Agency. Amang ano at dadapayin iti dalan nga agturong iti pagtaangan da angkel ken kaanakan na. Hay, asawa na. San na akaanakan, no di kat inanakan na. Sikawat mo doya. Umapal kan sa lang nga makaasawa mo titinapintas kan obeng ng daya alakay abak nang. Sa anak mo't abak ng kamutong. Ha? Sa anak pa'y alakay. Ah, ewan na ya. Yung mapay nga raw da kas nati panangkitam kanya ka. Woo! Wag trabaho na din. Tila sasawag. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at nagtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman na po na, iti palag-subscribe mo, ket hintay nga ro din, ituloy tayo nakayayap nga drama tayo. Wala kiti nga kipadag iti siling niya to dito alakay. Saan na pa'y ang minuran mo ti kurbada? Tarimaanam ti agmaneho alakay. Naimpagta na si putang din nakisinabat mo alugan. Ay, saan tayong samot na masambot ti pangaldaw iti balay? Pabisinam kit din ni Pipita. Ang mga nudipay na migat ket nabannog ang nagbiyahe. Di mawas kami iti karinderya iti asidag ti opisina ti Marapait Agency. Naimpagkit di ata dam amok ang nakiluganak. Ta awan pa'y mo ti agbiyahe a boss. Wen nga agpaiso, Pipita. Nagregat ang tikas to'y apanawan. Wen nga rot, madam. Lumakas tayo pa nga ro dito restaurant. Tanay mabisila kon. Sige, mangkita ka nga rin ti panganan. Ta kasarita klabiit ni Sasa. Hello? Hello, Mami! Kasangsangpat ko dito balay. At damanan mo, Jul. Adda kami pailaang itidalan. Uray ta nangan kayo matngatan kadagiti barkada. Di mo't palam kayo na dumtang. Mapanakas ta, Sasa. Sige, pay. Lakay. Anya ti kukuo mo na ya.
Kunak no mabisin ka, akas kanya. Oh, Pipita, dahil tagbali na kwarto. Komportable ka mat nga ta. Apaw, naglawa. Hey, agyaman ako na'y aglaw. Sapay kumatawan ti agbali na problema. Ah, sige, Pipita, aginanakan. Apag isunto ang makaariing kain ton pa nagluluto. Mami! Ay, Anya lakit din daytoy asasa. Kaslamaw awanan iti na. O sige, Pipita, panawan kan. Owen Glow. Anda kayo gayang tikwat ko tisipang ko nakatulong kayo, mami. Isa, mapampanuy-nuyan sakit dito'y balasang dagiti amo ka. Sa bagay, agmay-may samot nga may nganak da. Agi na naakit din. Uray apagbitlaan nga may turong ko. Like and subscribe. Please like and subscribe. Kalpasan na nakapangrabii kami, kan nakaipak ni akmutin iti kusina. Simre ka kung dito'y kwartaw. Tapno maituloy ko ti agi na kamutaw. Isua, pangururayak magkinipudoy. Nalagip kang awagan. Takmustaan ka. Ay, agyaman ako na'y kamutaw. Awan mo ti amok nga agbali na problema dito. Ta, agam-ambo kami kaniglaw. Saan mo ta na matapobre ti asawa na? Makakatawag ang makalagip kinipudoy. May panggapitinagan ti asawa ni Glaw. Sa bali na siguro ti nagdenggan na Ani, at ni Budoy, Pipita. Ha? Sige, no, makain na nakamutan. Sige nga Roda. Bye, kamutaw. Bye. Anday ta. Makaturog ako nagpaiso. Iturog kon. Tapno makariing at amasapain tong bikata. Oray, tandamat kan ni Pipita katulong tayo. Kadayon mo't ingatan na matulungan nak amang nga matonit ni negosyo. Glo, Talaga asumura ka ko ni di opisina lakay. Oh, Pipita, makamukan dito'y balay ah. Dua kayo laang kinisasa ang mabati dito'y balay. Oo na. Ay, kung gaya nga pasok ni Sasa. Saan ka diya makigida na mamigat? ay, maturog pa na dahil kay. Saan mula talasing singain? Kaadwa na o saan na mamigat na agmeriandan tulangay. Dakkel anam ay ko ti kaadamo na katulong mi Pipita. Ipalagip ko gayam. Numalpas mo dagiti trabaho. Apag iso makariing kan makapamigat ton ni Sasa. Tulungam ka dagiti module na. Alawan, madam. Bareng ka ba ila? Saan na abarang? Panunutem akabalam. Kat mo imbagan ni Glaw ang nagturpus ka kano imot itikin na maestra. Dahil talang, tas saan na napadasan din ang isuro lakay. Kinaykayat naman ti nagtrabaho iti abroad. Ta, kadagidi a panawan, kat nababa ti sweldo ti manursuro. Amok akabaalam day ta Pipita. Tay ko na kon, masapol nga ag-first honor ni Sasa. Ay. Oo na. Ano, tigay kasawan nila. Nabsuga ka. Umuna akong nagdigos. Lakay, ti banyo iti asidag ti kusina ti pagdigosam. Tasyak ti agdigos iti banyo iti unag ti kwartuta. Nga mapalila ta. Ure man mo iti banyo iti garahe ti pagdigusa. Mapalin, ado ti banyo. Anya trurungi itam. Ang mga nanya man ti pampanunuti mapangsutil kanya kasi ka Budoy. Awan, makaisip maklang amang buybuyakin ka. Anak ka banikas amang buybuya ka dagiti mula. Napagbigdutan ka adon no nakatalikod ka. Kitam. Unak tupay nga damanan na panunot mo apang sutil kanya. Di ka man mo. Don kamu to. Na. Bagay kamu to. O di sana all. Nakadungam mo. Wala. Kalpasan ti sumagmamanungal daw. Apan nakaganagan dagiti mula taan natin. Ad-adda api mintas da. Kun kinasarsarita kita. Di lang mabayag nga orayan. Sa panagapit manan. Ay, katno dandani pa nag-aapit nga rodan. Kat dandani mo tan sumangpet ni Pipita dito'y bugyasan. Ngun nga agpaiso. Kumusta mo't nga tanti pa nagkatulong ni Pipita?
Awan problema. Tasigod mo na amuda iti amo na babae tagpada da idi nga OFW wenno nagtrabaho di balasi tao. No adda anak da ngagbasbasa, ang mga nukas matla ang kin ni Maymay. Ha? Ay? Anya ti pakalaglagi pamiti dayta? Ni Maymay wenno nilay? Ay, nariga ta makapurma. Ta module mo ti sangsangon na no pasyari may tirabay. Awan, di ka makapurma budoy. Nagmayat ko ma, tawan sa baling agar-aram kinkwana. Kainagaw ko matimudol. Ay, awan sa bali nga gararim kinkwana. Sa bali ti karibal mo. Tinagan na, module. Sana all. Glow, ala, pasensya kan Tadyak mo't nang nag-adagos ti pa nag-ring to'y cellphone ka. Apahaya da ka din nalipatan yung ngayon baga kanya? Kamusta ti trabahong Pipita? Danda ni madalusak amin ang apasat ti unag ti balay. Ang kita ito pa, ino niya ti mabalin ko nga ramidain. Aginana ka mo't Pipita. Ngam sa bagay, mabalin mo ti aginana kabayatan at tultulungan ni Sasa kadagiti mujol na. Nakaraing gaya man. Madama amang mangan. Saan na nagustuhan ti tedda tayo itay bigat. Nagpaprito iti hotdog ken ham. Sa nagpatoast iti bread na. Ay nga, para day talaang, inaluto na pa'y. Tay mujol na Pipita. Ay, uwan madam, no problem. Naimbagamon itinaminsan kan ni Pipita. Saan mo nga ulitin pa'y? Pagbalbalinem nga awan nakam na. Awan kas iti ipalagik ko tapno saan na amalipatan lakay. Kinamustak matan ti trabaho na. An tamarin naman di Di kasla saan na nga amo tiraramidin na no kasta. Bakit? No nabayagan akatulong, naruwaman iti trabaho na. Sika talaga lakay. Kanayon la ako traang ti iba ka. Awan pa'y ngamin tinapaot apa nagtungtong mi kinipipita. Ta adumot ti nakalaglagip apadas mi idi adda mi idi abroad. Kitaman gayam na ito. Kaslan na bindot na. Nalala, masapula suruwa man na imbag di trabaho mi di opisina ha? Saan kumadagas asikan ti mangimatun kay? Tapno agtugtugawak latan iji balaya kas don baknang. Nalpasa ko na nangan, Tita Pipita. Nakamukan ni din ang anak Itaknim. Sige. Panawam na tan iti lamisaan. Nabayak ka na nga. Kaya nagdua ka cellphone ti sangsang na. Pagbuy-buyaan na ti video ti Maysa. Irapin na tag-Facebook. Agmulmulang lang kamat. Ay, gayam. Ni mami ngay? Nagkuyog da ken ni Daddy. Napanda ng opisina. Anya? O sige. Agsubli ako ni ti kwarto. Awagak man ni mami. Anyat orasan. Saan na pa'y arinugyan ti module na? Mami Mut, napan kayo gayam ng opisina. Kasano nga iti module kon? Kaya't ngamin ni Dadim masursuro kon ana imbag, ti mangimaton iti negosyo na. Tapno, agtugtugaw kanulatan adon baknang. Nabannog san ti utok na kat, kaya't nantagin na na. Kat, kasano agmat nga rodan. Umayak dito opisina yun tapag tinulungan yung ganda di dito yung module ko. At damat ni Pipita dita, amunan day tatak kinasarita ko. Sa itay dinamag ko, may papanganda kayo. Saan mo ta nagsasao? Siyempre, mabainak matkan ko ana, ta saan kumot akam, amula unay. Amuna nga ro, ti problema, amno saan mo nga imbakin ko na. Iawat mo ti cellphone mo, takasaritak be. Saanan? Agdigosak pilaan. Ibatik tulatan ka ni Tita Pipita. Makamunto namang sungpat iti module. Like and subscribe. Please like and subscribe. Panjalakit din ni Sasa, Glo. Luapay amin nga iramraman na tapay lang.
iti panagsumbat iti module na sa iyalawat takin ni Pipita. Among matan anak kapsot ti utek ni Sasa. Nagrigat pa yung sumbatan ta module. Takasano amayulo na ti agadal kat pinanoy-luyang mat. Kakaisuna nga anak ta. Di tamot lang aminan manayunan. Sarak pa'y amawanan iti namnamabakit. Makaisip man iti dayta ako namlakay. Aga nakakpay nga ta. Uy, baring kumaa. Baring lalaki. Tadamat na din yun kon. Ay, sursurwak iti basketball wan bukseng. Nasaan ka mat a basketballista kada boksingero lakay? Ah, Danda ni senior citizen kan. Amangan no ibagadan to nga apukom. Grigat nagpaiso dagiti question dito mo ujur ma, Sasa. Tanda ni Jack maawatan. Isungaron na pa kabusita. Aglang. Nagrigat na ito yung math and science. Pulos masurutan. Ni mamin tumat ngamin. Antoy, nasuruta ko ti formula day tamat. Isurukin ka ti pamayam. Dagito'y mat. Sandala mamingga amang tetex kanyak. Dandani pa yan nalipatak ni nagtutulagat ni apapanan. Ay, tita Pipita, rumarak agsubli ak matlaang. Ay, ala. Ay, adan umawag. Hello? Wan, umayakon. Agsukatak laang. Agsukatak laang, Wan. Ay, ala. Magtatarasan na pimanaw. Orayan da. Sumday ta. Inawagan da pa yan. Kunak asan pa'y laang arumrumwar taanseran mi kumaday ito'y module na. Agmalmalam lang arudan a computer ti sangsang umiti opisina. Oras ko man ti panaginanam lakay. kita aklaeng ti performance mo. Kabala mo nga imatunan ti negosyo. Mabalin kong tagsiksik kawilatan dito balay. Doon bak nangak atalagan. Talaga? Di awagan dakton iti manager. Ay, agraraman na manager. Tani! Narinig kayo ba dito ay? Ti balasang ta. Pandan sa ibagana. Tani, mami! Umayakon! Mami, nagiti mo dyan ko! Ha? Saan pa yan alpas? Ah, Kutak man no pinaubram kini Pipita. San namat ngayon tuloy, mami? Pinanawa kita aldaw, tadanapanan mi kadagiti gagayim ko. Ay na, no iyon unamot ngamin dagiti barkadam. Di mo kumapailaang mabalin ti rumwar. May samot day ta Pipita. Kasano nga din, mami? Dandani saan pa yan narugyan? Dandani man ang tilones sa panag-i-submit kadagiti yung module ko. Nalakala day ta. Sakton di makaam mo. Inkakit din maturog. Ay na, maong taklakit din ipipita no kastoy laang. Oh, anya mo tis isimam lakay. Apay, anya tinakakatkatawa iti lang ha. makakatkatawak nga raw, takas tao na itikurat na timuging mo. Iba ba man ti may saki day mo? Kat awan ti palito apang sokdal ka? Ha? Oh, kita tinapagkatawa ka matlaang. Amaw, no makitak nga agkurat-rat timuging mo. Mapukaw tinamlamak nga agsikog kamay. Kay suna na pagkatawa na. Day tapay lati ibagam kanya. Ubingak pay. Oh, manupay ti kayat mong anak. No agsikugak pay. Ang mga no triplets. Ang window. Ano. Nakasirseryoso ko ba't anang ibaga? Ay, nukasta. Di ka uning agpungpungtut Kasano? Namin anong inulit ko nga imbaga kini Pipita at tulungan na ni Sasa ang mga ramid iti module na. Ang mga, no saan kayo lang nga nagkindawatan? Idiritsum ko mga ibaga kinipipita. Taaramidan na ti module ti anak ta. Kasi tiraramidan ta. Kasta. Tiraramidan. Di nala naawatan eh. Itay pimanaw ni Sasa. Kaawatan nga isun ti mangituloy. Un kamutaw, siririingak pailaan. Taladaw ka man ni Mawang. Nagsarsarita kami pa lang kinipudoy tay.
Parikpot na dyan Armon na. Nung panapasyaran. No, saan ta di naman may kaskaso. Ala, amangan ngamin bait no iranrana na nga dar aramidon di pasyaran na. Kanayon nga rod. Amaira na ngagsungsung pati ti module di kaanakan na nung mapanpasyaran ni Budoy. Apay ngamin arabi ay di pa nagmodule mo na dyan. At ang aramidon na ital daw Trabi lang, di pa nakasawa na. Ay, wengket nga ta. Nagrigat ngamin ti panawanan. May ramraman dagiti naganak ngag problema agapo iti dayta amujaw. Like and subscribe. Please like and subscribe. Idi ko mapalarabi akayat ka akasarita pipita. Jak lakit asini nga ti panaginanam. No namin ano nga inulit ko nga imbagaken ka at tulungam ni Sasa. Nga agsungbat iti module na. Tinulungak mo't ma'am. Idi madama nga gan answer kami iti module na. Kila at api manaw. Agsipnutan ay di agsublay. Kukunana apagbiit laang. Sika kumalatan ati nang ituloy. Anya? Ibagak kang katipod no. Nakapoy ti utak ni Sasa. Ngum kayat ko ang mapadasan na kumamatan ti agpers itata module ti wagas a panagadal. Awan, saan mo manan ngayon diretso ngayon baga kinipipita? Ang mga ano ag problema kan tumanan. Ay, masirib ni Pipita lakay. No saan na pailaang anaawatan ti kayat ko asawan. Makaraman mat nga tante ungat. Di mo tupay maiturad nga ungtan ni Sasa. Nintulaki din pipita. Kaslaawan matan nagkadwaan niyaw. Sa bali ni Sasa, pat-pat ti anak ko. Pat-pat gemet ni pipita pagayam. Nagagat akatulong. Nakadaldalos ti pamayaan na iti balay. Sa bali ti pamatag iti anak. Sa bali iti gayam. Awan man ti problema, natumpalin naklakit din ni Pipita. Kasaritam lakuman iti nasayaat. Gapot agayam kayo. Ilawlawag mo na imbag iti amin. Inlawlawag kumatkan kwa na anakapoy ti utak ni Sasa. Saan na paila naawatan ti kayat ko asawan? Uwan mo't kide. Ay, sana na dayta ti pagproblemahan ta. Ituloy kan nga isuro, tapno kabaalam ton, ti mangimaton iti negosyo. Kat agsiksik kawilak to ni jay balay adon bakna. Timot kayat mo, nakatugaw ka iti balay nga agsiksikawilatan. Doon bak nang kamit lata. Apay, masapul pay lang awagan ka iti Don Michael Angelo, di makurangan? Itay ka pa at timpla iti kaping. Naimbaglangay. Nakanayo namang itugtutak iti termos. Ken kapibara ko nga rubuoban kabayatan tagmalmalam pa nagtrabaho di garden. Nagmayat nga ro ti panakadangap ti rosok kamo to. Nalamiis at talagang ti tiyempo. Saan ka pa yung makapanunot? Anya ko mati panunot Basta kanya, agtrabaho aklatta di garden. Dainton pa nag-aapit, di nawadwad man ti kwarta maputputak. Nangagmon ti isang kaibagada. Awan serbiti gagut no awan ti bakit. Ay, apo ay. Sang kaulit mo dayta. Ti kunak. Awan serbe ti makaputput iti dakulap ti balasang no awan ti maputputam a kwarta. Oh. Saan ka may ibusan iti maibgaman a kwarta? Di ka matlaan. Ay, amo kan dituloy ti bagam. Di kat din ni may ti pagproblemaam. Kaanon to amasango na ka? Numudol matlat at isang sangun na. Naimbag pa iti mudol. Ang mga nukayat mo, ngagbalin ka la kuman amudol. Tapos si kalatan ti sang-sangguan ni Maymay. Na yun data ako namon ka mo to. Ay, nabaaw pa ikit din ti tinimpla ka kape. Nagkapita man langan. Maawatak mo't kit iti imbaga ni Glow anyan? Siyak, ti mga ramid iti module ni Sasa. Is ko maatulungak laang nga agansar. Isurok laang kadagiti aramidin na. Ag first honor ngam, kasanaw na agkuleyon tao. Tita Pipita! Ay, Nasaan dagiti trabaho? Ay, nakaraing kamot gaya man Sasa.
ka din? Sana ka mamigpigat. Agmermerienda laang. Anyat orasan. Ala, pasado alas 9 ni tibigat. Ay, awan kayo. Adan na timpla ka, Diyos. Ipapudot ko lang ang ti hotdog kun ham. Sobrami itay anamigat. Uray toasted bread latan. Adong mati instant noodles. Tidno kang latan iti napudot adanom. Aywan kayam tita. Mapan kun erwar dagiti modules ko. Sung bata nyo kabayatan ti panagmerinda ka. Ha? Tuyan ti kunkunak. Oh, apayons daw kayo. Nakmano nagsarita kayon ka ni mami. Nakamerienda akon. Ngumdi mo sapay mo trinugyan na sinungbatan dagiti module. Sasa. Tinggam to'y ibagakwan. Agtugaw ka dito'y abay ko. Tulungan ka nga agsungbat ka dagito'y module mo. Saan kit de abukudak asungbatan dagitoy? Anya kay matan tita Pepita. Kunak man no nagsarita kayon kini mami. Anya? Denggenak namin ana imbag Kayat ka atulungan tapno makasursuro ka. Makapasuron? Sandak mo't lang matulungan. Mapanak langan iti kwarto. Awan ka niyo. Sasa! Ay, nakalasan ti ugali kay tangaw be. Agbirbirag sukit day na ng panaw kanya. Nakariing kagaya man iha. Namigat ka ka din? Amo yung mata sa anak ka mamigpigat. Agmerienda klaan. Ang mga anak iti prutas iti kwarto. Ay wanaya. Kat, dagiti module mo, iniramid ka din ni Pipita? Noon nalipatak mat ngamin nga inwar iti kwartom. Ang mga numasinga ngamin titurog mo. Day tangar ti pakasurunak mami. San akayat ni Pipita asong batan dagiti module ko. Anya? Kat noon alpasan ang nagsarita kami. Nakitulangan ti mangsungpatin to trabi. Kinasaritak ni Pipita apasit ti trabaho na dayta. Sumangputak lang inton malom. Makaraman iti sao ni Pipita. Like and subscribe. Please like and subscribe. Glow, di mo mayulot ang trabaho no pungpungtot ka. Kasano, no makita dagiti empleyado dahi alangam, ay sus, kabutang da ka. Isudan to pa iti pagpumpung tutak. Saan? Dagiti empleyado ti mang bibiyag iti negosyo ta. Tattao da nga dan iti puso kanrik na agraman panunaw. Kasano? Awan anay dahi apipita. Unak man no makatulong. Makababaw iksa nga nangalakin kwa na akatulong. Naggagat akatulong ni Pipita, Glow. Man-manong makasara ka iti kaski ni Pipita. No saan mat amakaw awat? Isukit din akatulong ti mangisuro? Di pa'y lang arod si Kate asawa na. Nene. Nyamat dahit ako na amon. Kasanula ang numangag ni Pipita dahita. Di pa'y nagsurte dahit apipita. Ang barakon. Nagnamay ti biyag ko. Nagrigat ti biyag ko hindi nagtrabaho ak nga OFW. Ay nadadaal san ti konsentrasyon mo ngagtrabaho. Tani, may ramraman ak pa yan. Umawag ak man kini ti mang deliver iti meriendata. Tani, makain inumak iti soft drinks analambe ay. Nakalamlami islang arudan dito'y unag ti opisina. Ikapsot mo man ti aircon. Malaminak matan. Nalamiis dito'y unag ti opisina. Napudot mo ti panagululong. Relax ka lang. Nakasano? Awan anay dayja apipita. Isukit din ti mangdadal iti diskarten. Ngamsa na bali. Masapol ang mapadasan ni Sasa ti ag first honor. Gigit na kito yung module. Jack lang ko man nagadadal. Pinilit takpay lang amin damami kan daddy. Ay, sana kasta asasa. Masapol nga anusan. Kasi jay. Anus lang ang ti panagadal. Sikala ko man ti mangsungbat ka na gito yung module tita Pipita. Agsakitan ti ulo. Sasa, relax ka lang. Di ka kadi ma-stress. Stressak lang arudan. Tulungan ka amang sungbat ka na gito'y module mo. Isuro ka iti pamayam. Kasla tutorial service kas jay. Jak kabalan. Imbaga kada kayo tipod no Jak mayulo ti agadal. Nakapsot ti utek ko. Ay, di mo ko masasawan ti kasta. Awan tinamudal nga utag.
No kanayon ama asa ti bunang tumadang. Saan mo tabo ng tiutot ko? Ha? Si kamot tita Pipita. Nanyala ti pangyarari kang panyak. Bunang? Ha? Sa anak mo tabo na nga. Wain, saan ka abunang? Ngamlaglagi pong kumasa sa awan tinayanak asigod amasiribain. Awan! Katsyak day ta, tita Pipita. Kaya't dadadikin mami ang mapadasak tag first honor. Ngam kasano ko ma? Alpasan anak kapangal daw kami. Napanaturugan ni Sasa iti kwarto na. Ipilit na abot ko da kasumbatan ti Mojo. Ay, saan ang mabali na? Masya anak matkin kwa na. Nukas talatan. Ay, saan na makasugsuraw? Ay na, pinanuy-nuyan nga miniglaw ti anak na. Tay tamot ti dakas na ano, maitid amin akayat ti ube. No asino pa iti ado ti kwarta na. Isuda pa iti di makayulo nga agatal mo tatuma. Ay, puera de los buenos. Nagawid man ng budoy, yung mga napasyaran man ni Maymay. Ti kunada nga rod kamo to. Tinalpas laan na tay ti awanan remedyo nan. No saan nakamasango no pasyarak, di tiksaklatan. Anya, nagasdag ti balay da. Tiksampay lang. No di naggayang masango no pasyarak, o di tiksaklangan. Kasta ti pampamayam kinipipita. Ngam oray takes. Di mo pa'y maitorod nga ibaga ti panagayat mo kinkwana. Ay, kas kala nadadael la plaka. Kanayon latan alay tati bagbagam. Apay, awan sa balin, ama panunot mo. Like and subscribe. Please like and subscribe. Ay, si Mang Pwedeng dasar ka ma'am. Anong baglaan ang tankira na nga daak nito arubayan. Imbagta nino katamadagos ti gate, Pipita. Ay, Ngun saan ama po ka utigurak ka? abay. Agsaludsod ka pailaan? Talaga adyak makatapalan? Saan ka makauawat? Anya kan ayaglo. Kas naawan tinagkadkadwaan nyo kini Pepita. Ay, Pepita. Pasensya ka na itigayam mo ah. Nasobraan na tinaglailo. Ay, Umuna ako na sumrag. Urayan ni Angkal ang may sarak na tulugan. Erikop mo tingit ha? Pepita. Ay, pasensya am laang ang tigayam mo ah. Kapig sana nga minti aginaw ita. ha? Kasta ka, Desa? Mami! Adda kayo gaya man kan daddy. Malmalpasan dagiti mo, Jul ko. Naglaing ni Tita Pipita. Apay, tinulungan na kamatlaang ni Pipita. Katuan, Mami. Naglaing. No napadasan na kumatinang isuro, Mami. Ang mga nuatiwan na ni Mrs. Tapet. Tayo, Miss Trayo, nga saan nga mauawatan, di sursuro na? Wan, Mami. Isungag pa iso. Bakatanan, daya, maestra. Di pa'y lakit agritiro, tapno iwanan na nagita puko na. Kat no awan mati anak ta. Ay, Kasano nga adapo ko na. Baog ka no, ti asawa na. Ni, pagsarsaritaan tamad ta ni Mrs. Tapay. ay, may sublit man ti saritaan kan Tita Pipita. Maestra mat gayam. Ngam kinay kayat na tinago FW. Wan, ijay abroad tinagamamuan mi. Nakan anos kinakadungdong mo. Agasam inililot na ti ulok gaputan na sakit. Kaslamat tanda kayo. Kasla isumat ti mamik. Anya? Naimbag ta awanan ti problema ti module mo, Sasa. Sige, tagi na naakpay. Budoy, saan ngagtal na dagiti ramay mo ngagital mo giti cellphone mo ha? Sino ay ti katitiks mo? Amangan no mapilwan ka kamo to. Ni Maymay, kunakupay amayat tinapanunot ko. Naimbag man tamasango na ti agsong batititiks mo. Amangan no saan ngagsong batiti mo, Jol? Nya saan? Numadama ka no? Ha? Ngam, irapin na ka no ti agsong bat ititiks ko. Pagin inanaan ti utak na. O diwang no kasta. Mayat. Dayjay ka numot ka anakan na. Agay ay ayam iti cellphone na. Wow! Bastan sa ti uso ita na.
Saan nga agbyag ti tao? No, awan cellphone na. Dayta ti awagan nan iti English iti new normal kamo to. Uray pupuutom ti kunat. Manubiak to ni Maymay. Naimbaglaangan ta sinabat na kanisasa. Amang ano podno a pinagsasawam kong manipipita. No saan lang ay imbaga ni Sasa at tinulungan matlang ni Pipita? Kapungtot ko man kat. Oh, tinulungan wenno ni Pipita tinagsungbat. Anya ko matinam na maam iti anak mo. Dayta kinasadot na nga agadal. Tay taket nga main ta pinanunuyam ni Sasa. Gapaw tamay tad amin na kayat na. O dayta, di na mayulo ti agadal. At dalangarod ni Pipita apang namnamaak. Ewan gayam, anya ti kungkuna ni Pipita ken ka. Siya, di na ngay ayo kini Pipita. Impambar ko latan kapigsam nga aginaw. Sika talaga. Agar arapaap kang agsikugak pay. Enton bigatan na kasaritak ni Pipita. At dan tugungguna na kanyak. Numatungpal ti arapaap ko nga ag first honor ni Sasa. Kunak no saan kalaan nakita iti yung nagtilugan ni Sar. Tatinted mo't ngamin ti Sarmay. Saan kayo kaya man nagkuyugan na pa ng opisina? Madamdama pala ang amapan kami mga opisina, Pipita. At dala na panan na ni Uncle. Soblian nakto ka nun. Kaya't ka pala ang akasarita. Anya ka di dayjay. Pipita, pasensya ka lakuman, idi ka naman. Naira na ngamin anapudot ti ulo. Anya ti imbaga nila kaykan ka. Kapigsam ka daw nga ginaw. Anya? Una yan apa nangangaw ni Uncle kan ka. Ngamtipod no, agar arapaap nga agar akakpailaeng. Ta, baring lalaki ka no, tapno adda junior na. Anyan? Inangaw naglagayam. Uli tagtag daw ti pamakawan kang kapipita. Kasla, awan mat ti nagkaduan ta idi ija abroadan niya. Agyaman nak iti panang tulong mo kinisasa kadag iti module na. Impaspasigod mo mo't kanya kidi alaan nakakatulong ngagbalin apas sa ti trabaho tayta iti anak mo. Kan, amo dayta ti marapait agency. Wan mo't kiti ta adamot iti kontrata ta dayta. Iket, yamanok launay no naynayunan ni Sar ti seldaw. Saan la dayta? Addan tugunggunam kanyak nag first honor ni Sasa. Ulit-ulitin niglaw ti sang kaibagana. Anyan niglaw. Ado, wanaganak ti kaskin ko na. Malagip ko lang nga ron tinabasak iti may sa post iti Facebook. Jak amo ang angaw dalaan. Gapu ka naw, naganak mo tayo ti agan answer kadag iti module ti anak da. Abangan mapadasan taon dagiti anak da ti ag first honor. Nene, jamutin maluadan ti katawa makapanunot iti dayta. Ay, niglaw mo. Ada ka ta nalipatan ng imbaga. Glaw, hello? Madam, hello? Si Kamat Pipita. Madam ko ng pailaan. Man nga awagan naklatan itinagan ko. Kasla awan tinagkadwan ta. Awan gayam, anda nalipata. Anya day chay? Nalipatak nga imbaga kang ka. Nga inwar ko iti kwarto ni Sasa ti module na. Nalipatak lang nga imbaga kang ka nga indisok iti lamisaan iti salas. Aya? Jak pa'y nakita Intun malpas mo amin at trabaho. Daytan ti aramida masong batan. Agyaman akmanan na. Ay na. Awan pa'y gayam na paot apa nagtungtung ta. Apa nakalagit ta kadagiti patas ta ija abroad. Owen at nay. Ala, inubdup na mo ti cellphone na. Ay, sus. Anyan niglaw. Oh, anya tes isimam lakay. Sa taljapan na. Day takot pa nagmanayahom ti kitaom, tabaka madisgrasya ta. Tsak kadimot mailalaan itilugan ka. No nagngina, ti inggatang ko iti daytaw.
makaisa ba, tanay? Naragsak mo ti panakisarsaritam gini Pipita. Day tagayam tis isimom. Nukas na unay aguram gini Pipita di kalman. Kurang laangan asat pagam apungutan. Takasa na adyak makapungtot, itimpulong ni Sasa kanya. Napudno ko mga ginaw ka. Ang mga nukaing ingas ni Pipita ti ipas ngayon niya. Anya nga tatilangan ni Pipita, nulalaki ko ma. Kunak, lakit din sinapsapa ni Maymay tinagtiks kanya. Tagitay mo't gayang promo ti network company pagluludak. Udi wow. Ay, budoy. Big atem tagar arapa. Nung nagum umakan sa anak kitix keng kwanay dirabi. At damot nga ta, namin 5 nag-reply. Oh, di na ibaga mga roda, hindi pa nagait no keng kwana. Diyak malipatan timbaga mamanubiam daya kag. Na, nakatawa anak. Huh? Makamu ka man langin. Ipamaysak langin nagtrabaho. Kat nagtrabaho tamad. Irap-rapin talaang tagsarsarita kamuto. Siguradom lang timbagam amanubiam ni Maymay. Kita agman, nusan manen amapatok ti silyasay. Wow! Naglain ka talaga, Tita Pipita. Agyaman nakman na. Alisto ka mo't gaya mo makasuro, Sasa. Oh, anya, mamati ka, na ko na. Kapailang magayam. Win gayam. Inong tan nakakadi ni Mami? Ay, san mait? Apay ka day, Sasa? Awan? Pangamin, kasano? Nangag ko nga agong ongat si Mang Patitikalman. Ay, dayjay ka day. Laking tutak mo ta, ang ko na ni daday. Naira na ka no anak pudot ti ulo ni Maming. Napigsa ka no aginaw ni Maming. Ha? Mamati kayo mat kini Daddy. Kat no ang angaw amin na ba nagkankwana? Anya? Like and subscribe. Please like and subscribe. Kabaela talagang timangimaton iti kumpanya tayo, lo. Iti saan na mabayag, agsiksik kawilak tulatan. Talaga napas nagkasakit di iti dayta nga ibagbagam lakay. Di mo ibaga nga ako am alakay kan. Talaga mo't alakaya kon. Tadi, duwa pa yatawan, senior citizen akon. Awan nga ruden Ay, ne. Anya ti awan. Sa agisam-isam ka. Sa nakapanimid ka pa iti lamisaan. Makaalakak man lakay, timbagam ngang sikugak pay. Ay na, angaw ko lang mo dahil si Kama. Ngamuno pumudno. Ay na, kantsawan naklaki di dagiti kumpanyero kiti negosyo. Tani, agapo ako. Ay mo gayam. Uray tawan pa iti alasing ka. Ne, napay, overtime ka dito opisina? Ay, saan Kasi nay, awagam ni Pipita ita. Ta, mangan tayo, iji restaurant. Kaslaan mo kundi magbagam. Awagak man ang peso ni Pipita. Nalpas na nga tan, dagiti module ni Sasa. Nabayagan akayat ko timangan iti daytoy a restaurant. Talaga na imas dagiti luto da. Ibusot pa ito sa nga bote a serbesa, aglo. Pangpaimas iti kaan. Nay. Paya nakadumog ka, Sasa. Nasakit yung ulo. Kasla agmamayot lang ang Sasa. Masakit ka kadi. Saan? Nabanog lang yung utak ko. Ne, anya ko mati nakabanugan ti utak mo. Aywan gayam. Ayan ni Pipita lakay. Nay. Tumaytayab sa akin iti panunod mo. No si Kapay ti nagpakadaan ni Pipita ang mapaniti comfort room. Ay, wan gayam. Anya ti nakabanugan ti utak mo, Sasa? Ang anak man langan. Mayaten tiriknak, Mami. Tas lang amin matitiriin ko itay kalpasan ti pangal daw. Ane, dahito'y gaya man ni Pipita. Jesus, naparagsit latang agun kunay ni Pipita. Kasla di na amaw ti mabannaw.
tayo pa'y nga awagak ni Pipita. Agring mo't ti cellphone na. Saan mo't asumungsong bata? Pa'y nga da. Busy nga da. Taglukon. Sino nga tatatakon titok-tok di tayo? Agda ka di tao. Ay, loko. Hindi mo lagay ang butoy. Damagan na da tao. Ay, yan. Awan tao! Nuang tiyada! Kung di damag ka pailaan. Oh, ano ito lagam? Loko ka ha? Damagan pa lang no da tao. Alangan mo't ano ang tiyada ti unag. Kat amok no, awan ka dito'y unag ti balay mo. No. Kat pusa lang tinabate. Nakaigam kamot iti cellphone mo. Awagak ni Pipita ang hindi nakatsungsung-batan. Kasjay. Mapanak na ro doon. Naglukon. Ay, papanamon. Ituloy mo nga awakan ni Pipita. Mapanak lang ang ijibalay na may. Nakita kita nga takadwa na napinta sa balakang. Sos Mario Sitka. Ay, talaga amin arim na itabudoy ng di mo lang makaasawa. Amin sa mo makita na napintas. Kursunada ng arman. Pasensya ka, anta. Saan ko ang nasumbatan ti awag mo, itay kamutaw. Inkuyog dak ngamin dagiti amo ka ng rabi iti restaurant. Ay, sumot lagayam ma. Ay, talaga nasingpat dagiti amo man niya. Wen taada ngamin nagkadwaan mi mat kan miglaw. Sa uray ni sir, nasingpat. Nabaknang ngam nasaya at atao. Pita! Sirili ka kadipay? Sino di mga awag king ka, Pipita? Ni Sasa Dayjay. Ti balasang dagiti amaw. Sige nga rin. Bye. Bye ka mo tao. Matatib ba ka ni Sasa? Tita Pipita! Ituloy mi nga ta ti mojo para brabi eh. Sasa? Tita Pipita, magdaman tamagakan ka. Agkat kadwa ta ka timutlaan? Ha? Nay, Sasa, payakas na tasalod-sud mo kanyang Sasa. Basta, agkat kadwa ta ka di pa lang? Apay, anya dayo ka Sasa? Anya ti problema kiti Pipita? Nay, nakariing pagayam ni Mang. Ay, intong bigatin nagsalita ta, Tita Pipita, ha? Hindi mo ibagbaga ka ni Mama itibbaga kitay. Promise, ha? Wait. Sige, Tita Pipita. Good night. Good night, Sasa. Ay, manaway. Day, kamit tinaglo. Ano nga tatikita sa muna ni Sasa, iti pa nagsaludsod na. No agkad-kadwa kami mutlaan. Ay, nakitutak pa eh. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at nagtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket intay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Manaw mata ni Sasa Pipita. Napagpauyom sa. Ang mga napailipas na king katimodyon na itaarabi eh. Tsak man mo. Tsak naawatan timbaga na itay. Sa nagbaliw mo ti panunot na. Kuna na inton bigatay ngagsarita ka na eh. Nangag ko titimag na. Gapu iti dayta, rimwara. Ay, saan mo ka di apakadanagan o may papan iti module naglaw? Tsak ti makam mo. Ay, ungayam, nalipatak nga imbaga. Day off ko nga na ininton maminsan na bigat. Aywan gayam. Naimbag ta na ipalagip mo dayta Pipita. Mabaling nga inton Lunes langan ti day off mo? Sige, mabaling mo ulat ta. Inton Lunes nga minan ti panangipas ti module. Ikamat mo nga ilipas inton Sabado, kan Domingo ti module ni Sasa. Sige, Klaw. No problem. Sorry. Diyan mo malapdaanan, di ba nagsuyaab ka? Sige. Mapan ka maturugan tap no makaim na nakamatan. Amok mabambanog ka agraman ti utek mo ngagpampanunon nga agsumbat ti modyon. Agyaman nak iti panagan-anos mo Awan ti anyaman na, Glow. Sige, tagsubliak nga rodan iti kwartaw. Amok ti agsubad Pipita. Addan tugunggunam kanyak no ag first honor ni Sasa.
Anya kan ayag, lo. Di mo lang naipabigat ang tinakisarita kini Pepita. Oras kumamatan, ti panagin anana ah. Nangag ko gamin titimok ni Sasa. Diyak la naawatan no anya ti imbaga ni Pipita iti balasang ta. Ti amok kat pailipas ni Sasa kini Pipita ti module na. Anya, dua kayo pa'y tinangsinga kini Pepita. Anya na ya. Ewan kayam, anya pa'y langal daw ita. Nagbabawi sa amatlaang ni Sasa. Inton bigatan ka no. Kaslaawan nga minan ti dumteng abigat kada kayaw. Ano? Ay na, matulog ta kini. Tali, ano pa iti aramidon tayo di opisina. Like and subscribe. Please like and subscribe. Si kamot gayam ti mang sit-sit-sit kanyak Sasa. Abay, nakapanaw ka din na dati kin mami? Why? Saan pa yan nabayag a pimanaw da? Namigat ka kaday? Ni tita Pipita mo't. Kanayo na malipatan niyo, sana ka mamigbigat, sana ka kararmusar. Ay, ituloy ka pa ilang tiagid ta. Ay, tayo ka dilahan ti bagang kanyak. Sige nga raw, tagsubli ako na di kusina. Ay, ituloy kong tagdalang. Ha? Titiimbag ka kan kay ti Rabi Agkadwa tamatlaan, tita Pipita. Ha? Saan may pulpulong ka dagiti dadakkel ko Aglalo ka ni mami. Promise, one? Ay, ala, saan ko ang mauwatan ti kayat mo asaway? Anya ti ko na, apagkaduaan ta. Ti amo ngamin ni mami, kat bukbukudan ti agsungsungbat ka dagiti module ko. Kayat ko asurprisahan ida. Mga no, ag-nervyos kay di Rabi, di dinamag ko nagkadwa tamatlaan. Ay, kasjay aya, wen! Sikat talaga, Sasa! Agpaayak akatulong ti pamilya ni Gloria. Tamo, suplada. Tarik na nga adayo, tirik na nakatyak. Nakasingsigod matan kanya. Ang angawan kan kakinkin na tawan nakpayan. Talagamot ni Sasa Ay, ti ubing na talaga. Dayjay mo lagayam ti kayat asawain. No, agkadwa kami kanumutlaan. Yan. Kaya't nakano asurpresa ang dagiti dadakkel na. Paglalaw kan ni mami na. Una, mapampanuy-nuyan mo nga men. Kasanaw, agmay-maysa nga anak. Liglo, dangata nalipatan na ngayon baga. Oh no. Ulitin naman nga ibaga nga agan-ano sak nga agsungbat ka dagiti module ti anak na. Tadan to kanugong-gunak nga ag-first honor ti anak na. Hello, Glow! Kumusta ni Sasa, Pepita? Nakariin ka din? Why, nakariing itay panaw yaw. Angam nagsubli mo lang ang nagibda. At damat at timurog ni Sasa manipod. Module ti pagad-adalan da. Agan-anos ka, Pepita Ulitag manan. At dan tugunggunam kanyak na ag-first honor ni Sasa. Si kamot, Glow. Tupay pa. Anya ti katawa ang Pepita? Maragsa ka naklaan, Glow. Awan ti problema. Siyak ti makaamukan ni Sasa no maipapan ka dagiti module na. Bareng agpaisaw nga ag-first honor to'y anak mo. Ay, saan lang nga bareng? Masapol, ta saan bareng-bareng ti kariking ka nga at dan tugunggunam kanyak. Sige nga Rodan. Nay, initip na utay. Anyan? Ang mga no dapat makakita ka na agad katawang agmay-may sa. Ay, unay lakit din ni Glow. Maayata anak man iti panang bilbilin na kanya. Adan to kanugunggunak. Nag-first honor ti anak na. Ulit-ulitin na. Anyan. Like and subscribe. Please like and subscribe. Unay kan Glo. Kurang matlangan nga giskwila ti pamayam kini Pepita. Ang mga lumauma ni Pepita kengka. Ay, saan? Amok ni Pipita. Naanos kan man nakaawat. Kanayon lataan na ragsak kan naparagsit nga gunggunay. No di mo pa'y unay mo kat mapagbiddo tam nga adabalbala na. Ta naragsak nga agdayday nga agmay-maysa.
Anya dahit akong kunamon may panggap ka ni Pipita. Apay, dakas ay tinarags. Umapal kan sa laeng nga agkang kanta. Ngam kasanaw, kasla maparparpar abolo titimak mo. Oh, si kamot lakay. Nakaro ka nga guyaw. Ay, sikaw. Ang angawan kamutlaan ka. Agad kasanaw, mais-stress kan sa unay gapo kadagiti module ni Sasha. Isuday ta, ang angawan kasi kamot. Ah, sa anak ang ma-stress ta. Makaamo ni Pipita iti dayta. Uray ta gunggo na aktumet kas pangarigan. Tapo mayso ti arapaap ta nga ag first honor ni Sasa. Makaelag at man iti date asang kadagulit mo. Malagip ko lang nga roday di may sa kandidata iti beauty contest. Di nan sa naawatan ti saludsot ti may sa ahurado. Kat ingsungbat na. First honor. Ay, thank you. No kanayo na kastoy, adi ka matimtimak, kat di na uli magtilubong. Sa inton sutilan ka, dilaw nakmanan. Agistorya ako mang amang ano umapal ka. Anya kumamot ti apalak na. Apay, napasungbat mo ni Maymay. Mapantay tumaro na. Makaalag ang manitidayta ako ng kamuto. Maiturod mo nga tamat, ti mangidanon kanya kat di mo pa'y maiturod nga ibaga ti panagayat mo kanya Pipita. Ay, di ta ka nagbidot. Kabailak ni iyaram ti sa bali ko namsa. Iyunam ko mga iyaram ti bagim Ang mga nupadang matay amok. Ha? Makilig iti sa bali. No adda maamuan na nga agayan ayaten. Ngam, saan makilig iti bukod na abagi, tadi namat kaya ti agarim. Ay, talaga alabid ka, limalakyan. Nagsiding sa kami ti diram. Ay na, makauram ka. Kat talaga mat. Kat no nangag ko ide akasta unay ti panakikilig na. No napadasan dan tinagungo dagiti agayan ayat. Ha? Hindi wow. Sana ul ako na da. Adaman gayam damagakin ka kamutong. Oh. Kasano nga tatirik na nati makiinnagak. Ha? Nagloko na po doy. Adon tinanubyak kamuto. Ngam, yak pa'y napadasan tinakaungo. Agpapadamdamat ngamin nga LDR. Long distance relationship. Gustunan, nakadukan. Hay, tila babawi ka ng dilaw asan ka matimtimag. Talagan sa, pinakanda kay tibaya, kidag surusuro ka pa ilang agsaw. Nalpasan ti may nga subject. Gusto pa lang dayta, Tita Pipita. Agsakit man ang ti ulo. Sige. Aginan na tangaro din, Sasa. Kalpasan na. Mapanak to agluto, iti pangaldawan tawan. Tulungan kalangan nga agluto. Ha? Ay, saan? Tsaklakan. Amang ano maamuan ni mamin. Pabasulin na katagtagabun ka. Ay, saan? Kasano maamuan na katagkadwa tangarod? Kaya po nga minti makasurusuro nga gluto. Planok nga minti agadal nga gluto inton senior hayak. Ay, sa inton ang kuleyo culinary arts. Ay, taita! Ate na pintas nga arapa! Nakalala ilo man dito kakaisuna prinsesa be. Pati mo ibaga, ngumay ka, makikaida kada kami kin mamim, iha. Mailiwak lang kada kayo, Daddy, Mami. Itirabi imat lang amin ang makapagkikita kan makapagdadan na tayo. Ay, san abale? Enton masursuro ni mamim ti mangimaton iti negosyo tayo. Kanayon to na mamatiak dito'y balay kat agsiksik kawilak ton latan adon baknang. Imbagang mananday ta. Nakapagkatawa na kayo mat ni Mami, Daddy. Oh, aywan gayam Sasa. Kumusta ang dagiti module mo? Nalpas ka din ni Pipita? Basidan, Mami. Aywan gayam, iha. Ento nag-senior high ka, at anya ti pampanunutom akursaw. Panagluto ko na. Kahit ko ti makasurusuro. Doon kahit ko tagbalinan na laing agluto. Anya ti kunam. Ay, kat
Sumardang kantolat tangarodan tapay suro kalangan kini pidyong ngagluto iti igado kan dinardaraan. Ay na, nalaing ako sinero day jay iti pagdadayaan. Nakayumat, Daddy. Nakaangangaw kayo launay. Ay, sikamot. Kaya't kamot lang apagkatawaan ka. Ay, mabit lang. Di kantong nga tamarigatan inton agkolehiyo kan, lunimat pipita ti agsungsungbat kadagiti module mo. Saan siguro, Daddy? Ay, anya ayaday tanga ibagbagam lakay. Uray la nabain na ni Sasa. Saanan anak katimag? Mami, nalaing akon. Ay, day taman ti kayat ko amang ngagking kasasa. Inton agturpos ka iti high school, ag first honor ka. Like and subscribe. Please like and subscribe. Galikak pala makalagip iti panangrabak kanyak ni Daddy, di rabi eh. Imbaga kami nakukrit alaak intot sumre ka kiti senior high. Imbaga nakit din ang paisuro ak kanulangan kininong pidyo magluto iti igado kan dinardaran. Anya? Ni Daddy, nangawa talaga. Laragsak mo't kiti akasarsarita. San imot, Mami? Sang ka ulit nakit hindi pa nag-first honor ko? Lalaingom nga, main. Tapno, pumaysaw day tanga arapaap ni mga main. Si kakit di ti adadaan na laing tita Pipita. Ti kayat ko asawan, nalaing ka amang isursuro kanya. Ay katuon Sige. Mabit laing ata, lumpas ko dagiti trabaho. Sasangwin tamanan ti module mau. Itulod kanto ijay opisina, Glo. Si kanto ti makam mo, ha? Ulit hapte mo't laang. Sursuruam santi agsiksik kawilan niya. Don Baknang, Micah Angelo di makurangan. Hinraman mo kumapayan ti apelido day di mamanga glopos. Ay na. Pepita. Etak. Kunak mano day off mo ita. Ay, kinasarita nak ni Ma'am Glo. Ngayon ton Lunes laangan ti day off ko, sir. Ay, may saka ba't Pepita? Ay na. Apa? Pag-iso ka nga may namalpas aminan ang module ni Sasa. Kat iso ti pa nagpapas iti module na, sir. Ay, saan, Pepita? Ag-day off kalata. Saan aday ta module ti makalapad ti panag-day off mo? Sige. Palubusan kamot lang ang makapag-day off Pipita. Ikuyog mo ni Sasa Ha? Sumruman nga tat. Ano nga tat mapampanunot na? Nay, Glo. Apay akasta ka. Anya ti planom. Kakaisuna a day off ni Pepita. Tapno makaaliwak saymat ni Sasa. Di agkuyog dalaangan tadilatan agpupupok iti kwarto na. Kabayatan ti kaadayo iti unag ti restoran wenno iti parke. Mabalin mo mat nga irapin ti agsungbat ka dagiti module na. Nay. Made ti planom. Magbalbalin ka mo tan... Ay na, kaslawan ti nagkaduan nyo kini Pepita. Juan, panamtagtag Pipita. Ay, Nakariing kagaya man. Kitsigsigod sumrek kamin iti opisina kini papang mo. Naimas payla ang titurog mo. agmurmurayak labi Tita Pipita. Umuna ka natan nga agdi ko sa. Apagisunto nga aglukat timol. Ijay ton amamigat tawan. Adda amo ka na pinta sa papananta, mabalinta ti agmodule. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket hintay nga ruden, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Nyakan ayaglo, di ka maawatan. Noon niya laditan ti pampamayam kini Pipita. Ay nalakay. Nalpasan, nagtulag kami kini Pipita nga inton Lunes laangan nga ag-day off. Nalpas to aminen ang module ni Sasa. Day take din module ti mangigawid iti panag-day off ni Pipita. Di saklatan ti mga opisina katulungam ni Sasa iti module na. Apayasak paylaang. Adda lang arudan ni Pipita. Nagtulagan mi mat nga addan tugunggunana ni Pipita no ag first honor ni Sasa. Ay na, inulit mo manan nga ibagaday ta. Anya ti pagkatawam. Di mo kayat amay dayaw ti anak ta.
Amom anak kapoy ti ulo ni Sasasan aya. Basol tamot laeng Tapi nanoy-nuyan ta ni Sasa iti amin akayat na. Ay, saan ka man akong trabida? Uray, ta itamot lama padasan di anak mo mag-first honor. Ay na, diyak magawin ang tagkatawa. Ay na, nabasamsamot na tayo ti Facebook. Ako nada. Anya sirbe no awan mo't na adal ti ubeng no naganak ti agsongbat iti module da. Dahita, awan mo't nga tantimakunam ka mo to. Nasapak nga imay dito'y garden. Amo kon, no apay anala daw ka nga imay nagtrabaho idi kalman. Kunak to pay anapatog manan ti silyasay. Pambarlagayam ni Maymay at tultulungan na ti kaanakan na nga agmujul. Hay, unay lagid din naragsak mo, idi tiniksan na ka, ket inawagan na ka iti mahal, ngumsan mo't gayam asik ka ti pagpaayan na. No saan pa'y anarong ititix na kanya, yakpay kumanamon nga at dagayam man kayan ayat na. Wow! Sana all! Among matgayam day ta pagsasao, di ta pipita. Day talati masalsalapon ko iti Facebook. Mangmangig kuman katakamuto kan budot. Nagiti agay aywan iti garden ko iti bugyasan ti ket ko asawain Sasa. Napintas dito ya pagpasyara na. Ako lima. Awan ti makasinga ka datang agsungbat iti module ko, tita pipita. Ngam ni mami mat ngamin, di off mo kumaita. Ay ko. Day off ko mo lata. Mabalin nakmatlata na panawan. Siya kung ti maka mo kada iti module ko. Ingka pa'y agaliwaksay. Nagkuyog tanton Sasa. Datanto mo laang ti agpag na iti mol. Kabakalakon da itoy. Ngam na marikata naktulat ta. Agtsatak to kada iti kaeskulaak. Basta, agkatsadwa ta, tita pipita. Ariglado, Sasa. Like and subscribe. Please like and subscribe. Napasnak ni Sasa nga agsungsungbat kadagiti module na. Aton, tinagbaliwan na. Paragsakan mo ta. Sa anak pa ay ang nagisurukan ko na. Kat adan pa nakitalag na iti bukod na bagay. Awaga mangkit din ka mo ta. Mga numadama nga agin inanada kan ni budoy kabayatan ti panagmeriendada. Adita. Agringan ti cellphone na. Hello, Pipita. Kumusta? Nagmerinda tabay. Aw! Nasaya at apa nagsaad na kamutaw. Anya nga ito merienda. Nga nga. Ay, wait. Nakanganga ak nga gururay kan budoy. Ay, tika talaga kamuto. Naisuro takpay nagkatawa. No nakabaybayag ngamin ni budoy, binaon ko agumatang iti merinda may. Ket imbagak nga umunan nga agmerinda, sakpay nga umay dito yung nagsupli ti ayang ko. Taldawan. Ala, nalabos pa ikit din na pa nagmemerienda kamutaw. Pasado alas 11 iti aldaw. Ha? Ala, Sus, nasakak. Aldaw mo nagpaisong. kisaw? Ay, nagloko na budoy. No, harig na napangaldaw min kan ni Sasa. Ta nagdiretso kami anangan iti paspaw dito yung nagtimol. Day off ko nga main kamutaw. Kaduak to'y balasang dagiti amok. Ket madama ti pa nagsumbat na kadagiti module na. Ay! At malagip ko iti deta. Ni Maymay. Kampar na lagay tulungan nati kaanakan na ngagmujol ngam. Naunaan damat kaya man ni Budoy. Aya? Ay, ibagam kan ni Budoy. Better luck next time ako nada iting lays. Sumaya. Ay, kamuto. Umawak tumanan itong madamdamawan. Tanay, sinsinyasan nak ni Sasa. Addan sa ibaga anakan niya. Unay lagid din na kinabayag mo. Urayak lang na bisbisinan na naguray kin ka. Ay, merinda pa'y daytan. Nanda ni pangaldawan. Yakla mama ti anabisinan ka kamuto.
Langamot ti si bubusog. Anya si bubusog mo't ng ibagbagamot. Numabalin na kumamirindan ti bulong dagiti mulat akad. Iso ko kuman. Kat mayat kumamot lata. Na? Uray, tanabsog ka nakisarsarita kay ni Pepita. Nasango na ka man nga inawagan. Agdada ka no iti parke. Diop na. Ngam, kadwa na ti balasita nga anak dagiti amo na. Tagsungsungpat ka no iti mujol. Mujol, kunang mo to. Amok no apay anak itot ka. At na malagi maya. Gapiti day ta mo jol. Bay amo na panunutan day amay-may. Ni muy latan ti armag. Sana ni. Me. Bagay mo ka mo to. Aglalo ko man no iruwar mo tinilam. Sara lang ti kurang. Kitnot dan sapay armam idingagnagan iti Zara. Di ka man budoy. Na po. At ayumot akalang lang aktikal ding ore kasla raep anabisukol dagiti barbas ko. Tita, agyaman na klaon na ya. Kas na ngamin, nagsakit yung ulo. Diyak mo din masursurutan. Ay? Bilibakin ka, Sasa. Limain ka. Ano man magpaypay sungag first honor kan? Nga pwede mo, Jol? Malagip ko lakit nga ron ti Mami. Dil-dilawan ni Daddy tas ang kadagulit na ti first honor. Ay, Diyak mo magawi na nagtagkatawa dito yung pagam. Oray siyak, Tita Pepita. Takasano? Ado ka no naganak, kat isudat yung sungsong ba't iti module, dagiti anak da. Kasla da Daddy kan Mami. Ipangpangas ni Daddy, nga iso kanot kalaingan iti subject da amat kan science. Apo, nagimasan ti angot na itaalot-lot mo asinigang hani. Italaang manun ang makaramanak iti lutom. Takasano, adamot din ni Pepita. Sa anak apaatiw kun kwa na. No da ito itisigot nga obrak ide. Naimbag ata nakita kay di restaurant apag-obram ide. Tanusa, ang mga nudyak pa'y kuma nakaasawa. Malagip mo pa ilang da ita. Naluto da ito yan. Hindi nga tasasa. Anyaya ti pakadanagam iti balasang ta. Ako matang. Naisem amangan iti paspaw. Nagbayag kayo lakit din kinisasa, Pepita. Dandanin sumipngat. Mami, traffic ngamin. So, real nagsakit ti ulok. Iso nagsubli kami ti maul, ana pa naghalo-halo. Kasano? Di kamat narwam amapudpudutan. Makababawi ak anang ipasurot keng ka kini Pepita. Naimbagmut pasimurot akat nakapasyarak. Saan lang po iti kinapudot na tinagsakitan ti ulok, Mami? Nabambanok ti ute ko nagsungbat iti module. Anya ti kunam. Ay, awan, Mami. Naglawag tinangag ko. Wala, sumrek ka ni ti kwartam. Takasaritak ni Pepita. Yak kayat ti malukluko. Ay, saan na kayo aluklukon ni Sasa? Sige Sasa, bayan na kami pailaan ka ni mamang mo ang makapagsarita. Saan ka di apa ng luko itinaramid mo, Pepita? Pinamati nakasika ti agsungsungbat iti module. Ay, kwa. Nay, apay akasta ti panakisaritam kini Pepita aglaw. Kaslaawan nagkaduaan niyo? Ay, saan ko ang mapalabas na ito'y? Sir. Bayan na kami pailaan ka ni Ma'am Glaw ngagsarita. Sige, Pepita. Glaw, saan ka kati ang maragsakan? Nagnakaman ti anak mo. Kat iso pa yan amis mo. Ti agan answer ka dagiti module na. Naglawag mo at tinagtulagan ta. Wain, maawatak. Ngam no saan ang masursuro ni Sasa ti agtalag iti bukod na. Kasanon nga yan to nagkuleyaw, Glaw. Tsak paikit din ti isuro.
Siyak, ti adda anak na. Maawatan ka manen iti dayta. Agpaysaw, adyak pa'y napadasan, ti naganak. Adon, ti naywanak nga ubeng. Kantinar, tarabay ko ida, iti panagadalda. Ay, jak amukin ka, Pipita. Talaga asaan mo akayat, ti paatew. Like and subscribe. Please like and subscribe. Dinengdengeg ko, tinagsaritaan nyo kini Pipita. Di mo pulos awat ti palawag ni Pipita. Anya ti kayat masawan iti dayta? Oh, kita am dayta pa nagsungsungbat mo. Nakaingingar titimak mo. Ay, naagyaman ka, ta nakiasawa ka iti kaskanyak. Wen, amok abak nang ka. Ken padak ni Pipita nga OFW laang ide. Oh, kita sabali ti pagawatam iti bagbagak. Ti kayat ko asawan. Uray la kayak. Nasingpot ko na ano saksi ka. Alawan, nangabak kan. Day takit din a Pipita ti pangap-apaam kanya. Glo, di mo ko man iramraman ni Pipita. Amom, manmano ti kaski ni Pipita. Naragsakak iti naramid ni Pipita. Imbes a sinabuan na, insuro na ang nagluto. Lakay. Di mo'y anadlaw, tinagdakkel ang nagbaliwan ni Sasa. Uray ti ugali na. Itan, ison ti agsungsungbat kadagiti module na. Nagmayat san aya? Panya Badoy. Agkuti-kuti kan, ta nasapa pa yasardam. Sa dino ti papananta, sino ti pasyaranta. Ni moy wino ni me. Makaalagak man. Iti pananghiyayog mo akas laing maktikalding. Iti panagibalikas mo iti nahagan ni Mimi. Kanto ko na si Kamat. Bagay mo tagbali na kalding. Oh. Kastilat na naragragsakan ti biyag taa ka mo to. Nagasgasa takpay la. Ado, tinanubyak. Oh, di ka man. No, di mo mat pa'y nakikitay da? Mapanak man langan maturo. Nasaysaya at pay. Naigalis mo tentidila ni Sasa. Nasaya at may, maamuan dagiti naganak na. Diyak maawatan ni Glo. Wait, ado tinaganak nga sakit da unay dagiti anak da. Ket saan da akayat amarigatan da ito. Ay, ni Sasa. Tita Pipita! Ay, diyak gayam na itrangkat diri daw. Ay, sabra kalatan, Sasa. Tita! May kaglismot ng tidilak. Agkadwata ha. Siyak ti makamo makisarita ka ni Mami. Ay, kauna. Agyaman ak unay, Sasa. Adada pa yasak ti agyaman kan ka Wan, siyak ti rumbang agyaman kan ka, Tita Pipita. Mami, saan kayo kumama kagura kan Tita Pipita Ado, tinasursurukan ko na. Sasa anak ko. Di upay kayat, nasursuro ko na siya lang ti agsungbat iti module ko. Wamay. Kasano no, awan to ni Tita Pipita katulong tayo. Di da kay tumatin ti agsungbat kada iti module ko. Mayat latan ako. Barang babay ni Tidayta module, mapadasam to ti agpers honor. Si Kamat lakay. Mang sutil kapailaan. Ni Pipita. Pipita! Umay ka man ditoy. Uwan, Glo. Madam. Si Kamat Pipita. Kasla kalasab sa bali. Ay, Kunamat laangan no awan ti nagkaduan ta idi. Narwam meten aglo ti awag mo kanya. ay. Pipita, pakawanan na ko ma iti kinagubsang ko keng kaidi rabi eh. Ay, dayjay. Awan an yaman na dayjay, Glo. Agyamanak iti adu nga anos mo kinisasa. Glo, inaramid ko laang tirumbay. Ket maragsakan ak mo ta, nagbalbaliwan ni Sasa. Naitaman ti ko nakpepita. Aw, Sasa, siguradon, apers honor kan.
Bitan, dadaye, miti nagibusan, iti istorya, nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat, tuy bida tayo, ani, Super Pepita. Sa pailang pumatan, naniliwa kayo, papayan kita ito nga drama, tapos daw makaipaay tinaksak, ken liliwa, tagiti kapadasan, tuy bida tayo. Intan sumarunong naman Di mo ko manipipata, di like, ken at subscribe, ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na, kata kayo amin, nga nakipagdingig.